Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu video lekciju. Danas ćemo objasniti šta je to swing high i šta je to swing low. Swing high i swing low su nam formacije od tri sveće. Swing high imamo kada nam je srednja svećica višlja od prethodne sveće i višlja od naredne sveće koja nam ide. Ovaj ovdje vik koji nam ostane ovako, to nam se zove swing high. Zbog čega nam je to bitno da znamo? Jer većina puta na marketu retail trgovci stavljaju svoje stop losseve iznad ovakvih swing high nivoa. Swing low imamo isto, samo što je obrnuta stvar od ove. Kada nam je srednja svećica niža od prethodne i niža od sljedeće svećice, mi ovdje imamo swing low. Zbog čega nam je isto ovo bitno? Pa banke ganjaju ove swing lowove i swing higheve zato što retail traderi svoje stop losseve stavljaju ovdje ispod ovih nivoa i iznad ovih nivoa.